how you done in seconds? What do you want yourself to be remembered as? What? For change abantu mood. Like ngifuna ukukhulula kwesigaba la kunokhila music. Abantu bayipi. So ufuna abantu bakhumbule ukuthi ubayenza yipi? Yeah, la kunokhila music let's say bambukhile somewhere khona yini. Siyipi. Aleso sikhathi siyipi sikhohle ngento eningi nokuthi like ngizohlela ngitshela abantu lento leyo ukuthi mfethu asikhohle ngento eyenzakala izolo sicabanga ukuzenzakala kusasa ngithola noma singakwazi mara impilo iyachubeka kawo ngithola. So what's part of an advice? The advice we give. Yeah, but like period of the day ni even mfuna ukuyikaya hayi ukuthi like gawo lento nento nesikhathi saka mara like unga relax uthi awunkulunkulu uzongaya nohleli ispanile le ngiyinyo obvious ukuthi impilo yakho into emongene iye that's like advice like key yabona kwazi ngayicaba mara key yakhona le mina le vile abantu kumele babe ngazi ngayo ukuthi ngithi impilo iyachubeka gawo as sibuyele emuva yabo siphila siya phambili so nokuthi like bebekwazi ukuthi awukhila music umuntu othanda ukuhleka umuntu ongela kwali namuntu mina umuntu ongazondi angizondi umuntu dog ungabona ngizondi umuntu gawa hayi mina vele angazi ngizondi umuntu gawa ukuthi like ngithi manje yona nekwali nawa ade